ikaze ku bakunzi bacu aho muherereye hose, tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho mu mikino. Turarebera hamwe inkuru zikomeye zasohotse mu binyamakuru bitandukanye, tuzisesengurira hamwe kandi ntiwibagirwe gutanga igitekerezo cyawe mu mwanya wahariwe ibitekerezo. Ikindi niba ushaka kujya udukurikira kenshi ku makuru atandukanye haba mu Rwanda habe no ku isi yose, ibuka gukanda subscribe no gukomeza kudukurikira kugira ngo utazajya ucikwa. Amakuru yacu rero reka tuyatangire dutangirira hano mu ikipe ya FC Barcelona, aho muri uyu mwaka w'imikino Barca imaze gutsinda ibitego 139 mu mikino 45 yose. Ibi bikaba ari bwo bwa mbere ikipe ya La Liga yabikora. No kuvuga ngo inshuro Barcelona yagiye itsinda umubare w'ibitego runaka mu mikino ikurikira. Yatsinze ibitego 7 inshuro ebyiri. Itsinda ibitego 6 no kuva mu mukino umwe inshuro ebyiri. Itsinda ibitego 5 inshuro 5 muri shampiyona muri sezimo. Itsinda ibitego 4 inshuro 20. Akaba ari uko bimeze. Ikindi twakubwira nuko Barca itaratakaza umukino muri La Liga kuva 2025 yatangira. Nukwanga muri match 10 imaze gutsindamo match 9, inganya umukino umwe, itsinda ibitego 31, yinjizwa ibitego 5 gusa, igira clean sheet cyangwa se imikino igera muri 5 itinjizwa igitego. Barcelona imaze imikino 19 idatakaza mu marushanwa yose, yanganyije imikino 3 yonyine. Akaba ari uko bimeze. Yes, tukiri muri ikipe ya Barcelona, umukinnyi witwa Robert Lewandowski ari mu rugendo rwo kuzuza ibitego 100 akinira ikipe ya FC Barcelona. No kuvuga ngo Robert Lewandowski muri Barcelona amaze kugaragara imikino 137 yose, atwaramo ibikombe 3, atsinda ibitego 97, no kuvuga ngo nibyo amaze gutsinda, atanga assist cyangwa se imipira ivamo ibitego 20. Amasezerano ya Robert Lewandowski muri Barca avuga yuko azahabwa ibihumbi 600 by'amadolari nibatwara La Liga. Azatwara kandi ibihumbi 800 by'amadolari nibatwara La Liga na Copa del Rey. Azabona miliyoni 1 y'idolari nibatwara Champions League, ndetse azanabona miliyoni 2 nibatwara treble. Kuvuga ibikombe 3 byikurikiranye: La Liga, Copa del Rey na Champions League, byose hamwe nabitwara bazamuha miliyoni 2 z'idolari. Akaba ari uko bimeze muri aya masezerano y'uyu mutaramu witwa Robert Lewandowski. Dukomereze kuri uyu mutaramu wa Manchester City, aho yavuye kuri Vitality Stadium afite imbago, ni nyuma y'uko yasimbujwe ku munota wa 61 agize akabazo yatewe na Lewis Cook. Icyo twakubwira, Haaland muri uyu mwaka wa 2024-2025 amaze kugaragara inshuro 40, atsinda ibitego 30, atanga imipira ivamo ibitego 4. Muri sezo yari yabanje 2023-2024 yari yagaragaye imikino 43, atsinda ibitego 38, atanga assist 6. Wari wabanjirijeho wa 2022-2023 yari yagaragaye imikino 52, atsinda ibitego 52, anatanga assist zigera ku 9. Akaba ari uko byifashe kuri uyu mutaramu witwa Erling Braut Haaland. Ikindi twababwiraho nuko muri FA Cup amakipe yamaze kuba azagera muri kimwe cya kabiri yamaze kumenyekana. Harimo ikipe ya Manchester City, ikipe ya Crystal Palace, harimo ikipe ya Nottingham Forest, hakaba n'ikipe ya Aston Villa. Uko bipanze rero uko amakipe azahura muri kimwe cya kabiri, ikipe ya Manchester City izahura na Nottingham Forest, ikipe ya Crystal Palace ihure na Aston Villa. Akaba ari uko bizaba byifashe muri Champions muri FA Cup. Ikindi twakubwira nuko ikipe ya Barcelona ikomeje kwicara ku mwanya wa mbere nyuma y'imikino 29 ya La Liga. Barcelona iri unbeaten cyangwa se ntiratsindwa kuva 2025 yatangira, aho imaze gukina imikino 10, inganya itsinda imikino 9, inganya umukino umwe gusa. Kuvuga ngo kuva uyu mwaka wa 2025 watangira itsinze ibitego 31, itsindwa ibitego 5 gusa, inagira clean sheet zigera kuri 5. Akaba ari uko byifashe muri ikipe ya Barcelona. Yes, dukomereze hano mu ikipe ya Arsenal, aho Andrea Berta yamaze gushyiraho umukono ku masezerano nka sporting director mushya w'ikipe ya Arsenal. Ibyo twabwira kuri uyu mugabo nuko 2017 kugeza 2025
yabaye sporting director w'ikipe ya Atletico. Kuva 2013 kugera 2017 yabaye technical director w'ikipe ya Atletico. Kuva 2009 kugera 2012 yabaye sporting director w'ikipe ya Genoa. Kuva 2007 kugera 2009 yabaye sporting director wa Parma yo mu Butaliyani. Kuva 2002 kugera 2006 yari sporting director w'ikipe ya AS Capenedolo. Akaba ari uko bimeze. Ba rutahizamu yaguriye Atletico harimo uwitwa Joao Felix yamuguze miliyoni 113. Akawitwa Julian Alvarez yamuguze miliyoni 82. Hakaza umutaramu witwa Diego Costa yamuguze miliyoni 57. Hakaza Antoine Griezmann yamuguze miliyoni 24 n'ibihumbi 800. Anagura n'uwitwa Luis Suarez miliyoni 5 n'ibihumbi 500. Yes, akaba ari naho dusoreje amakuru yacu. Aho turakanda subscribe ikande like kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda neza cyane.